misje ùidh en nuair a geamannan ùire a chruachach, ha triplachim bigge bítach awn lua, guniste gan na luch jésachi. Chanelach dói na triplachin seo a larach agus sé sin a bhí ga cluich. Sé sin a babish mo charaid Katty I gnìomh agus cholis sé opid gnìomhar a hawn garíru. So, Isha rud big men oper eva akit. Jiva akit rianov. Okay. So blianach in the rash fami a gopud mar tester on a localization. Agus fami dirach coiat son merchgan ounce and cannon. Could you fami a gopud ounce on an gnìomhachas as gas should like gnìomhachas a hunim. Famous in a coiat avail texa ounce a box. Ach, le gnìomhachas gas hashin a cluich And a fachlan mar sin. Urin an ha box an mar sin. Agus ha, han texa dirach a dol a machas a boxa. Agus an nuair sin féime mi a smún sin, okay, an burin chuin a scríbach texa itarhealachte na scorid. A grála an ún rud. So, urin an fami a gnìomh sin cudjoch. Ha test plan aking. Agus an test plan ha gra catchavéil sin atáiseach an dú. So J hami a gnìomh testing son. So hami a gnìomh testing ag táiseach fan game, no jedach fan game, no ansamian. Agus fashion garach gachla. Ba box aking leis an texa agus féimh sin a coiad iad texa sin a bhéil sin ounce an game an seo. Agus ma haon an game, agus a coiad mar sin, agus gachrúd ceart. Okay, pass. How's a cluich geamannan inis? Ha mis a cluich geamannan fat an siúil. And the cluich mis a geamariamh bhaus a goparid. Ha mi dylich han I ringo ra. And the cluich us a geamariamh bhaus a goparid. Ha mi dylich han I ringo ra. And the cluich dynnu sy'n byd sy'n sùil Geamadh bhaus a goparid? Ha mi'n dochas. Okay. So, we're getting there. Se ha NDA disclosure uafasach látir ag póltóin agus ha mi tuc sin sgas se gnìomhachas uafasach mód agus ha tód ericid an géimichin. So charó sin solir mus a bhami a gopin an sin ach yún sich mi tód mi dhéan an industry fat. Ha tór dunne a gopid ddíirech an géim ha is mún sin. Sa blianachin? Blianachin, agus bha mis a ddíirech a cluich pàirt bec an ach chan rinnig go a brion mi dhéan game san bí, no company san bí ha mi dylich. Ach póltóin in company, ha iad sin ans glasrú nach eil? Háfis ag an glasachú agus bhasin a gnìomh, no, bha mis a gnìomh testing an glasachú. Agus so se office uafasach mód a haun agus uafasach internationalta. Cymar a bhaid farach gyn a bhí a cluich na geamannan seo mas roiad sy'n roi'n ffobloch? Okay, son írin na gra, ag sin bha mi uafasach coma. Like, gach charú ùidh acham an cluich, ag sin. So, bha mi adol ddíirech bha opad, bha opad acham agus bha mi adolin sin son opad dhéanamh agus son merchgan an sa canan a lorg. Agus chad a smúnich mi dhéan ach nuair a rach mín office agus rhaid mi opad itarhealachte. Bha ddíirech as J sin nuair a bha mi atáiseach a cluich géimichin hain, bha mi spúir oh, fashion actually like really cool. Cluich mi sin running poblach. So actually fashion uafasach cool. Ach chad is muinich mi dhéan sin nuair a bha mi a cluich sgas bha mi coma. Agus sé fíor big gamer nerd a hunna dinis. Chan ni nerd a hunnam a switch acham an ach solam an cluich géimichin ha mi is mention gavile ha mi cluich sgas orin and ha mi is mention gavile relaxing na géimichin ha mi a cluich in ishe son spores
Still am game weekend. I seen your cluich caller. Yeah, cluich and cola. On lockdown. Geamadh. Yeah.